Ja ću govoriti o zračenju bioloških sistema. Ja sam Darko Pervin, dolazim iz Biološke gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Imam 17 godina, učim sa 4. razreda. Kada neko spomene zračenje, to što pomislimo su neke strašne mutacije, morfološke promjene organizmima, neki akcidenti. Prilike ovo slike možda bili su naše asocijacije kada nekada dovoljno zračenje. A da je tako, da je svako zračenje nužno loše, vidjet ćemo uz ovu prezentaciju. Ova naučnika nisu slučajno tu, ovo je Marija Curie i Maxwell. Oni su tu da bi na početku razvojili dva fizički nepovezane procese, to je elektromagnetno zračenje i nuklearno zračenje. Marija Curie je majka nuklearne hemije, a Maxwell se može smatrati začetnikom nekih saznanja u oblasti nuklearnog raspada i elektromagnetnog spektra. Kroz ovu prezentaciju ćemo više govoriti o nuklearnom zračenju. Anton Becker, po njemu nosi jedna fizička jedinica ime, jedan krater na mesecu. On je prvi primetio da postoji neka fizička pojava koja se može nazvati zračenjem. On je na jednu ploču fotografsku koju znamo da je većina sačinjena od sebe stavio kalcijum, uranijum, sulfat, ispitivajući neke osobine sulfata i soli sa ionima srebra na toj ploči. To je odmah kao crni protiran i odmah način prostoriju. Za takvu hemijsku reakciju neophodno je vreme svetlosti. I on je iz te način prostorije hteo svoj kompleks da iznese da ga osluča. I kada je ušao, primetio da taj kompleks sveti. On nije mogao toga da opiše, kasnije će zajedno sa Marijom Curie definisati kao neku svetlost koja je dobro zračena. Rutherford je najmlađi od ovih navedenih fizičara, ali njegov rad koji je vezan za radioaktivnost je najpozniji se bavio radioaktivnošću. On je imao upisao kao neku eksponencijalnu funkciju. On je 1919. bombardovao protonima azotna jedinjenja i iz toga azota je uspeo da sintetiše prvu kiseoniku. I to je u stvari prva reakcija koja se može nazvati nuklearnom i on je začetnik nuklearnih reakcija. Pierre i Marija Curie su naučni par koji je živio radio u Francuskoj. Marija Curie je poljakinjim poreklom. Ona je tek dete iz učiteljske porodice, prilično siromašna, bila je istaknuta kao dobar đak, ali po završetku osnovnog škola ona je imala novca da se bavi naučnim radom. Udala se za Pierre Curie koji je bio sin lekara i deda mu bio poznati fabrikant, tako da je mašina stavila vrlo dobro i mogla da donese na svoje eksperimente. To su tako zajedno počeli da se bave radioaktivnošću. Becker je bio neki njihov učitelj u tom polju. Oni su otvorili dosta radioaktivnih elemenata, polnim, radijnim, helium su najznačajniji eksperimenti sa kojim su oni radili. Pierre je tragično poginuo u 1949. godini kada je bilo počeo na svojim gravima su oni već kada su počeli, kada su njihov rad postao poznat, dobili su profesorska mesta na Sorboni. Njega je uvidjela počeo, ona ga je nasledio na njegovi prijatelji. Imali su ćerku Irenu, koja se udala za jednu poznatu fizičara i također je dobila Nobelovu nagradu. Znači, svi navedeni naučnici su obraćali Nobelovu nagradu. Marija Curie je imala Nobelovu nagradu iz fizike, iz hemije. Iz hemije delila sa radioaktivnom sa svojim suprugom, koji je dobila 1903. godine, a kasnije iz fizike dobila 1908. Rutherford je poznat po tome što je prvi opisao čestice radioaktivnog raspada. On ih je provlačio kroz jako magnetna polja i kroz neke polja gde je postojala električna energija i eksperimentalno da se različite predmete različite ponašaju. A pored toga Rutherford je dosta toga doprineo nekim naučnim saznanjima koje će kasnije koristiti Tesla. Također on je Nobelovom nagradom. Pretpostavlja se da je on sam prvi postavio postojanje neutronove na čestice koje postoji u jezgru. Već 1910. godine, a za to će Černika jedan naučnik dobiti Nobelovu nagradu 1935. godine. Pojam radioaktivnosti, kada kažemo da je neki element radioaktivan, znači da njegova jezgra po određenim uslovima može da pređe neko drugo jezgru. U svakom jezgru postoje protoni koji su znala pozitivne nepisane čestice i neutroni. Ti protoni imaju međusobnu interakciju, odbijaju se. I
postoje kohezivne sile koje to jezero održavaju celovitim postojanjem. Te kohezivne sile nekad mogu da popuste. Jačinu kohezivne sile možemo da vežemo za broj neutrona, mada je to kasnije u nauci prevaziđeno, ali za potrebe ovog dana će biti korisno. Ovdje imamo jedan atom urana koji će povređenim uslovima preći svoju nestabilan izgled, kako znamo da je uran u prirodi zastupnim izgledima 235 i 238 mnogo većim delom 95% je njegov izgled od 238 koji zapravo nema seksualnosti dragovnog raspada. Njegov izgled 235 će se raspasti, primit će jedan proton, doći do njegovog raspada, gde će nastati kripton i barijum. Kada saberemo njihov atomski brojeve i protočne protona, dobit ćemo tačan broj atomskog broja izgleda urana. Ova složena matematička i fizička formula dokazuje da je kinetička energija ili elektromagnetna energija direktno zavisna od razlike mase roditeljskog jezgra i mase svih proizvodne raspada. Zakon radioaktivnog raspada popisuje se nadležnost da je želi nešto oko toga pretpostavlja. Tu je uvedena konstanta radioaktivnog raspada koja će se kasnije koristiti za vreme poluraspada. Vreme poluraspada koji razumemo period za koji se na određenoj teritoriji određena količina radioaktivnih elemenata umanji za pol. I to su uglavnom veliki vremenski period, neki najmanje su prilike oko 300 godina sa dalekosežnim posledicama. Sada nije svako zračenje nužno loše. Ovdje ima jedan elektromagnetni spektar, koga možemo podeliti na nizujući i neizujući zračenje. Ionizujuće zračenje je štetno po tkiva čoveka, ali je prilično korisno. Koristi se najviše u medicini, sterilizaciju, diagnostiku lečenja tumora, a neionizujuće zračenje je svuda oko nas. Neionizujuće zračenje dolazi iz kosmosa, telekomunikacijski uređaji zrače, ekrani, savremenih uređaja, ali moramo naglasiti da svako nuklearno zračenje je nužno ionizujuće, da je nužno loše. Vrste radioaktivnih raspada, kada govorimo o vrstima radioaktivnih raspada, delimo ih na alfa, beta i gamma raspada. U alfa raspadu dolazi do stvaranja čestice koje možemo definisati kao atomsku jednu helijuma ili će se osloboditi dva protona i dva neutrona. Možemo ga definisati kao beta raspada, će doći do stvaranja elektrona ili pozitrona, pozitivnih čestica u sistemu suprotna elektrona. Znači ima suprotna elektrostanje, suprotni spin, sigurno magnetno. I gamma raspad, to je prelazak iz nižeg stanja pobuđenosti jezgra i zapravo tu nema čestice, tu dolazi do pojave talasa. Prodornost tih zračenja je prilično različita. Tako, alfa čestice koje su prilično krupne, svoje zračenje ne mogu da ponesu kroz neke papir prosječne daljine, ali je jako opasno kada mi udahnemo takvu česticu. Ona postoji u našim kućima i reaguje sa tkivima našeg organizma i mi ne možemo da izbacimo upravo zbog njene hitnoće. Tako da će ona kasnije se taloži u poštene srži i pravi će veliko razvojenje čoveku, veliko zračenje, zaustavlja neko mini insulin, nama zračenje ne može da zaustavi 10 metara za tona ili 3 metara za tona. Kada govorimo o detekciji nuklearnog zračenja, dva poznata uređaja su Geiger i Geiger-Millerov brojač. Geigerov brojač je patentiran 1910. od Pierre Geiger. Kasnije 1928. je poboljšanu verziju napravio sa svojim učenikom Millerom. On funkcioniše na principu postojanja plemenitog gasa u delu koji govori nazadni brojač. I taj plemeniti gas pomaže česticama, radioaktivnim česticama koje se usisaju, da u određenom momentu postanu provodnice električne struje koje u tom brojaču postoje. I u zavisnosti od jačine te električne struje koja će doći do displeja, mi možemo da učitamo jačinu koncentraciju tih radioaktivnih čestica koje su prisutne u brojaču. Biološki efekt zračenja, kada govorimo o njemu možemo klinične mehanizme zračenja. Kod mehanizma zračenja podrazumemo indirektno i direktno mehanizme zračenja. Indirektno zračenje se bilo kada govorimo da stoji negdje postoje neki radioaktivni element koji bi uticao na sve nas. A
a direktno zračenje bilo da bi neko od nas bio u direktnom kontaktu sa tim elementom. Kod gradaju bioloških reakcija jako je važno naglasiti s one sa antagoništom. Znači da ako neki čovek određenu pojavu u svom organizmu može da izazove sa zračenjem od 280 rentgena, zračenje od 279 rentgena neće izazvati, ali će kasnije doći do daleko služnih posljedica. Drugo značenje. Zračenje može biti opšte parcijalno. Na primjer, kada idemo da snimamo neke, kada idemo da rentgenimo na magnetnu rezonancu, obično se lekari trude da zaštite deo tela koji se ne zrači. Rađeni su eksperimenti sa pacovima i pacovi zračeni su nekih 680 rentgena i to je bilo smrtno po pacova, a kada se stavi ploča na njegovu butnu kost, koja je prilično zanemarljiva u odnosu na dimenzije pacova, preživljavanje se povećuje na 98-99%. Kod čoveka, nažalost, je rađeno i sa ljudima, u periodu Drugog svjetskog rata, ljudi su zračeni, najveće preživljavanje se primećivalo kada se zaštiti njihova sleznika, kao bitna komponenta imunološkog sistema. Što tiče elektromagnetnog zračenja, mi da dobijemo zračenje izvora svakodnevno i sad. Sam je da izuzetno progazno koje strane iz pića i iz sva i dalje nisam materijala. Interesantno je da radioaktivni izvor kalijuma, kalijum 40, postoji u banani. U malim količinama mi kao jednu bananu mi unesemo dosta kalijuma 40 u naš organizam, ali nikada nismo čuli da se neko otračuje reći bananu. Te čestice prolaze kroz naš organizam takt, ne ostavljajući nekakve posledice, upravo zbog svoje putnoće. Zračenje iz najranjičnog materijala različito u zavisnosti od mesta o kom govorimo. Najveće zračenje je plasa deleži nekom prirodnom i normalnom odrazila zbog morfološkog sastava zemljišta. Sada godišnje dodatne zračenje koje čovjek može da prima izraženo u milimetrima. Milimetri su bili merne jedinice za primanje zračenja nekih 60. godina 70. godina sada prevaziđeno. Imamo gorade, otrovace koji posebno sržnu nalizu endokrine žlezde koje stvaraju granete, znamo da su gorade jajnice, pesnice, osteociti su neke tvorevine u kostima, kao polite ćelije koje su smeštene u nekim lakunama, imaju veliku ulogu u stvaranju koštane srži i sama koštana srž koja se degne na crvenu i žutu. Ta crvena koštana srž koja je bitna postoji u prosvetnim kostima kao što su koji prilično način naše urade, znači stavljaju našu polnu sposobnost. Imamo generic 14. Sad u njihovog izotopa 14, jako je važno da naglasim da se on koristuje u arheologiji istoriji. Zato što sa njim možemo da prilično precizno utvrdimo starost nekog predmeta koji ispitujemo, znači pergamena, nekih starog veka. Radonitorium, oni postoje u zemljištu, a svi elementi su biogeni, postoje u našem organizmu u zanemarljivim količinama, najviše zračiti naša ostala. Da dođe do povećanog zračenja koje se sakupi u našim kostima, dolazi do povećavanja koncentracije okolina. Sada genetski učinjavač. I onda imamo prikaz jedne replikacije molekula DNK, vidjeli smo semi-konzervativni proces. Vidimo da se to je ovom katalizmom određenim proteinima, za nas je bitna DNK faza i DNK polimeraza. Ta helikaza, ovaj klinčić koji rastura komplementarne veze, pri zračenju ne funkcioniše dobro. Te komplementarne veze mogu da se provuku da ostanu spojene, a ova DNK polimeraza koja ima praktičnu ulogu u sprečavanju mutacije. Mutacije su neki greški spajanju komplementarnih baza koji imaju kasnije velikog efekta na morfološki sastav ćelije, kasnije tkiva i organizma. I primećeno je da kada se ćelija odreći, da se broj mutacije poveća. Dolazi do promena na hromozomu o kojima ćemo kasnije i naravno da 40 godina uspostavljaju pravilo 3 generacije. To pravilo 3 generacije se razumela da kada ozračimo jednu ćeliju, ona se sasvim normalno podeli na 2 ćelije, svojim mikrobiološkim dobama. Te 2 ćelije se opet sasvim normalno podele na još po 2 ćelije, čemu 4 ćelije nastavno od jedne ozračene. Ta jedna ozračena baka ćelija će svoje zračenje pokazati tek na svojim nutkama.
na unutarnjima ćelijama, koje će razne biohemijske promjene imati promjene u svojoj morfologiji, razlikovno biohemijske i fiziološke mutacije. Sada kod genetskog utjecaja zračenja i tih problema sa kromozomom i dozi, znamo da se na fazi kromozome razmaraju i polarizuju, dolazi do stvaranja jednog dela nutrijenata koji pomaže da se te kromatide rastave, da se polarizuju i kada mi ćeliju ozračimo u fazi mikrobiološke ozračne u ovoj promjene fazi koja je u stvari pripremna faza, ta genomna regeneracija ne stavlja dobro. I hromozomi se dobro ne odvoje. Ili ostanu slepljeni ili se odvoje ovako vertikalno. Vidimo da se oni u normalnim situacijama daju horizontalno, oni se odvoje vertikalno kao tako postaju nepotegljivi. Hromozomi su inače neke tvorevine koje je spakovana DNK, obavijena proteina, sastavljene iz dekromatide, spojene nekom centriolu. Sada te greške koje podrazumijevaju